mu rukiko rwa kanso ya Hoima rushitamire okuhinguza embarira y'umwaka 2025-2026 bakansara bahinguza umushoro gwo kushoroza 2010 hamwe na 5 arubura umuntu orukunaga kasasira motoka eya kasasiro. Sylvia Narumaga uri umwezi wa meya w'ururembo rwa Hoima hamwe n'abakansara abandi nibajangwechi kije kucendezaho okurufahaza ururembo. Kasasiro yawe jaga kubano junyanzibwa gisasura. Omuriji wangu tugeta polluter pay system. Nti kasasiro yawe eyo kuturukya ronde eyo esoroziwe bajaga kuba no gisasulira. Kandi tunulire muno omuntu wa bulikiro. Kyonka still ni nyongi niteka hakakuliza kagamati aba technical bateka okutunanzibwa muno kulola nti sente za sorozebwa. Sente budgeting zisobole kuhikira. Narumagana agamangora agace kwatwana naga kasasiro naija kutwarwa mu koto afubirwe. Kiragiro kimara kufoka kiragiro official nkati kanso kwekivumize nikimanyisa kakusanga ebintu bikanya nosobora kutwarwa mu koti. Omusango nibugwera mu koti. Habo kuba turabire procedures zona we have legal documents. Mana kiegesa abantu kusomesa abantu ekibasubira nikuba kyetegereze mbeje ngwenda kugamba icyo nkabekulembeze manyu ekitukozere kiri kirungi abo burungu oruga rwaito kuko tukubana urubugo rukyafu kituleteza n'indwaire. Bamwe mbatura umurembo rwa Hoima bahireye bitekateko byabo. Abo kuba itwe turengero mu special bine bicupa na bine bivera biye bijwire town bait sofa mugama tubikunga tubironda urubuga rukozereke embarire rwingana biliyoni 2 ehinguziwe abumwaka gw'2025 2026 gashakwa Ambrose Nagabakatoto muri Hoima.